tērā he papa kupu hau I whakare waina I te rangi nei, ko te reo hāpai te ingoa. He kohinga kupu mo te rāngai hauora Hinengaro. Hei tā kai whakamāori Keri Opai, ko te hiahia kia rangona te reo Māori I roto I ngā āhuatanga katoa o te ao e nōhia nei e tātou. Kei Ahania Douglas, tēnei purongo. Te reo hāpai, he pukarawemi mō ngā kupu e hāngai ana ki te hauora Hinengaro tangata. Ko ngā kupu nei mākue ki atu I au mai I te aronga Māori. Nui tonu ngā wā I ki te rau, ko kore e kupu, ko kore e wakamārama ki ngā māuiwi Hinengaro, e nō rere ka toko ake te wakaaro. Tērā pēr e mai ake māku. E rua tau a Keri Opai e hanga ana I tēnei rauemi, engari hei tāna nā rauringa I oti ai. Ka toro atu ki e te o era, ngā mātanga mo e rāwatanga. Ko tā mei ana Jerry tonu te tei, ko tō Waine Moe Milne, tērā momo, ka iau rātou e rā mātauranga. E tino tāku te wāanga ki au e waka Māori. Nā tēnei uri o Taranaki, ko puta mai kia pua wai ai te reo. Ko te tumanako o ngā kaiwhakaputa I tēnei rauemi, kia noho ko te reo hāpai hei tauira e taurite ai te whakamāori I enei kupu. He tō hoki I te reo Māori ki roto I tēnei peka o te ao hauora. Ahakoa te taura whiri o te reo, nai nei ko te mātā wai. Engari, hea hoki te he. Ki te taho te hauro e Hinengaro, kia mōhio ai I rātou he kupu anō mō rātou. Te wāanga pai pēr ei wakatau I rāke, ko te autism ne, kāre e kupu I mua, nā wakaroa ki au, tērā pēr ko te taki wātanga, his or her own time and space, tērā momo. I whakare waina I tāmaki I te rānei, me te hiahia o Opai kia whiua ki te rangi, whiua ki te ao. Kei te wakatere ia ki ngā, o te unga, kei te aua ia ki awa mera, kei te mai I roto I ngā rāngai nei, te rāngai auora Hinengaro waranga Waikaatanga. Ka tā tona te tiki atu I rungi Tipurangi. A tono wā tērā pēr ka tā tona te ei tautono, I rungi te Wāpūkoro. Kia tae arawa te ki, ko te reo Māori, he reo ora. Hania Douglas, Te Karere.